Ghanaians Midina Wabwe Namibio Ebwe you know where we TV no one attention TV no one can when you're good at issue and you cry what is our favorite TV station you say I catch on the baby of Tofundiano yes Barbara on them what's in if you see it in some city in some city when you see now attention TV for so yes bro Mr. Wa send subscribe ya but must not subscribe at it name me a share button no na sanso me a work and then adoma no sodo imi adoma no da ono no betro de me ezigbo tumi bia no onsa beka na eja wo so imi a share no de na ato amebusuafo na adofo na won so wenya mu mfaso na enda so mami tan so mezinam de onya asam kitwo ye dan papa so mompa osi mu acho say ye na ye kai ebineza da kwa ye adom opamwo opamwo na asam na sisi ameba beken Opambour na asem nyina ne de awa bedi Nyankopon no ho agro na me di mebo odua o na dua bo no so amebo no mebo mewu efiasase do pepepe osande enkofu bebrebe bi wo ho no ma why won hu de na asem wo di Yesu Kristo na nyim wo di botwetwu fom yakasa yenkai ma na asem wi osi wo Brazil fu dwuma sabi jini sembi ananse wo di ofa Yesu Kristo ni huonyi na wo di no ho fiaw na ye nyame age wo ho na yenhwe na ye nyame age wo ho na yenhwe mo amosi mo di mo festival na dem festival de mo ye bida obanda na mo kofa dem nyame nyina mo di be hyehyem endi nanse endi nenu na nsu kesi bi ato tsunami ofa woni suru fa na mframare fa Nyankopon na bufu show de masa ntumi njina no de biara da asam ni sida no won ma wo ye innocent nyina no won nyina no wo hu amande won nyina afrem no wo wu awuso enwu no so na chede wankasa so no baby awankasa da no onye enti no Opambour so na asam nyina o rekanye de awu bia nyim na bebi Yesu Kristo no ho agro no eni de me fa nche wo mo bodua ankasa me bodua so am de nche fo kokko no bi na me de bodua na wankasa bo hu iwu a wanyu adua nyina bogodo ochina kwa asam adua na ekoyi wanu de me de Yesu Kristo e na me de no ho fia wo na eja Opambour send me sentence death sentence ma me beku asam adua na wankasa ko bo won komo a kire na nanom samafo na mama sanka obiom so de Queen Vasti Foundation and a was so massive media Dumedi bro. Dumedi a Queen Vasti for who has 79 day. Bomadina Nantaka Crawo, Mpobwaka Crawo, Nsuka Crawo, it's Banka Crawo, Sikaka Crawo, Bibi Biara, Nipa de Senede and Hoa, Obeye Biano, Bomadina Nafabra. Now what did you have one? Now you the men walk of prisons, no walk chamon. Walk of orphanages, no aqua chamon, walk of hospitals, no aqua chamon, street children, walk come one, no watch each other means a meaning and I know what's amon. More from what to the nipple to the men, Yankopon and you come papa. Yankopon and you come papa, say, Papa, yet the madam group of people here may come once a year. In Shra Wankasani Benyano, on Yenshra Ketwa, Amidem the Media Badada, into Wushu Yachan Woody, for what the baby beer will be ano. I want to inside the Frayana Yababa, Naya Baji. E person that one kasa nyinye dinkita mu direct so a na man no retwa buo screen as no bo modena fa na at least wo so kra nyinye dinkita ho ye baba wonsa bado na eja wo so nhira ne bi no appropriate wodo me tua ma asam do papa me say na nsem we kam ya ye nde nkrofo bi asora sabi wo di Yesu Kristo ho fe papa baka wo say Yesu bi ani ho na Yesu bi ani ho Yesu ye fake Yesu ye dem even Israel for cramp no still a waka once them nyina ni the Messiah hasn't come he is not yet born nti wono oye Israel for no oye Israel for na here ya som Israel nyame no wono wanji Yesu Kristo cramp wonfa ni ndi na ayi sisi anu Opambour aye de awo bi anyim nenyim na di Yesu Kristo ni din no ezi be ya agoro ibe gbogbo ni rough de Yesu bi ani ho inji Yesu ndi na dam na Nyankopon na bufu hyew sori hedo ma bi so kotia na oni do mfa nche okra onfa nche be bi obati da agbo Yesu Kristo ni din in vain no ana amfanye ade papa no onu nkapa ona akasa odi nchefo kokko odi bobo odua papa ma ehwa ade a ibe pinu ho na obi a na obeka chodo ko wechi wa akasa bo ho na ejina wechi
Amika bebrede attention TV ni dia wo somfo eku apapa bi ni beda wase bebrebe de aya so na tie me